Iyo usomye Bibiliya usangamo amazina atandukanye y'abantu babayeho muri ibyo bihe bivugwa muri Bibiliya. Ni amazina aba afite igisobanuro bijyanye n'amateka y'abayizwe. Amazina yakomeje no gukundwa mu binyejana byagiye bisimburana. Ni nayo mazina abantu bita abana babo muri ibi bihe bakayita amakristo. Tugiye kurebera hamwe amazina 10 y'abakobwa ushobora kwita umwana wawe muri iyi myaka turimo. Amazina afite ubusobanuro bukomeye. Ni amazina kandi usanga rimwe rishamikiyeho andi menshi bihuje ubusobanuro ku buryo ushobora kuba udakunda Abigail ariko ugakunda Abigail cyangwa se Gael, nyamara byose bikaba bisobanuye kimwe. Ni amazina ndi bukubwire n'ibyayaranze mu mateka ya Bibiliya. Nguhaye ikaze ku gicumbi cy'ubumenyi bufite ireme. Nifashishije urubuga verywellfamily.com. Izina rya mbere duhereyeho reka duhere kuri Abigail. Iri ni izina rishobora no kuba Abigail byanditse gutyo rikaba ryaba Abigail cyangwa se Gael. Ni amazina afite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo bigasobanura ngo ibyishimo bya data cyangwa se ibyishimo bya papa umbyara. Iri ni izina ryamenyekanye bwa mbere cyane mu myaka y'1970. Mu 1998 iri zina ryaje ku rutonde rw'amazina 100 yarakunzwe mu isi. Mu gihe kuva muri 2001 kugeza muri 2017 iri zina ryaje mu mazina 10 ya mbere akunzwe. Muri 2005 nibwo ryakunzwe cyane kurusha indi myaka aho ryaje ku mwanya wa 4. Iri zina rifite amateka ki muri Bibiliya? Amateka ya Bibiliya avuga ko Abigail yari umugore mwiza cyane, wize kandi yari umukire, akaba umugore w'uwitwa Nabali. Numwe mu bagore bake b'abahanuzi babayeho mu isezerano rya kera. Uyu mugore akabazwi cyane nanone mu guhagarika imirwano yari kumenekamo amaraso hagati y'umugabo we Nabali ndetse n'umwami Dawidi. Izina rya kabiri ni Debora. Bishobora no kuba Debra, rikaba Devora, rikaba Debi cyangwa se Deb. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo rigasobanura uruyuki. Iri ni izina ryamenyekanye cyane bwa mbere mu myaka y'1950 ndetse ryageze ku mwanya wa 2 mu mazina yarakunzwe cyane mu 1955. Muri 2018 iri zina ryaje ku mwanya wa 779 mu mazina 1000 yarakunzwe cyane muri uwo mwaka. Ese ryo rifite amateka ki muri Bibiliya? Debora afatwa nk'umugore w'intwari mu gitabo cy'abacamanza aho yakoze igisirikare cyarwanye n'abanyakanani. Izina rya gatatu ni Esther cyangwa se Esteri. Iri ni izina rishobora no kuba Este, Eti cyangwa se Hester. Izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiperesi. Ubwami bw'Ubuperesi bukaba ari igihugu cya Iran cy'ubu, rigasobanura inyenyeri. Iri zina ryamenyekanye cyane mu 1990 aho ryaje ku mwanya wa 39 mu mazina yarakunzwe muri icyo gihe. Muri 2018 iri zina ryaje ku mwanya w'153 mu mazina yarakunzwe muri uwo mwaka. Esther Bibiliya ivuga ko yabaye umwamikazi ndetse akaba afite n'igitabo cyihariye cyamwanditsweho Esteri. Uyu mugore ndetse yatumye habaho umunsi ndetse n'ubu wizihizwa buri mwaka n'Abayahudi witwa Purim, bibuka uruhare rwe mu guhagarika ubwicanyi bwari bugiye gukorerwa Abayahudi mu bwami bw'Ubuperesi. Izina rya kane ni Joanna. Rishobora no kuba Joan, bikaba Joan, bikaba Jenny cyangwa se Jeanne. Iri zina rifite inkomoko mu Giheburayo rigasobanura ngo Imana ni inyembabazi cyangwa se Imana ni inyempuhwe. Iri zina bwa mbere ryamenyekanye cyane mu myaka y'1984 aho ryaje ku mwanya wa 88 mu yarakunzwe muri icyo gihe. Muri 2018 ryongeye kumenyekana cyane aho ryaje ku mwanya wa 212 mu yarakunzwe muri uwo mwaka. Ese Bibiliya ivuga iki kuri iri zina? Mu gitabo cya Luka bavuga ko uyu mugore ari mu bambere babonye ko Yesu atakiri mu gituro. Icyo gihe yari ari kumwe na Mariya Magdalena. Izina rya gatanu ni Kezia, rikavuga kimwe na Kazia, Ketsia, Keshia, Keisha ndetse na Keshia. Iri zina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo rigasobanura ubwoko bw'igiti gikomoka muri Aziya kikavamo n'ikirungo cyitwa cinnamon kikifashishwa mu guhumuza amafunguro. Amateka ya Bibiliya avuga iki kuri iri zina? Mu isezerano rya kera izina Kezia ni ry'umukobwa wa kabiri mu bakobwa batatu ba Yobu. Ni umukobwa wavutse nyuma yo kubabazwa kwa Yobu kuvugwa muri Bibiliya.
Izina rya gatandatu ni Leya, rikaba rinavuga kimwe na Ri, rikavuga kimwe kandi na Liya. Iri zina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rigasobanura umuntu ufite intege nke, umunyantege nke cyangwa se umuntu urambiwe ibintu runaka. Iri zina ryakomeje kuza mu mazina akunzwe cyane uko imyaka yagiye ihita indi gataha. Muri 2010 iri zina ryaje ku mwanya wa 24 mu yari akunzwe cyane muri uwo mwaka. Amateka ya Bibiliya se avuga iki ku izina Leya? Leya yabaye umugore wa mbere wa Yakobo, ndetse abahungu 6 mu bahungu 12 be bayoboye imiryango 12 yo muri Isiraheli. Izina rya karindwi ni Nawomi, ryanavuga kimwe na Nowemiya, rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rigasobanura umuntu unyuzwe cyangwa se umuntu wishimye. Iri zina ryakomeye cyane mu myaka y'ibihumbi 2010 aho ryaje mu mazina 100 yari akunzwe cyane muri uwo mwaka. Muri 2018 iri zina ryaje ku mwanya wa 64 mu yari akunzwe cyane. Icyamateka ya Bibiliya riravuga ku izina Nawomi, uyu ni umugore wabaye nyirabukwe wa Rusi, ari we nyirakuru w'umwami Dawidi. Nyuma Nawomi yaje guhindura izina yitwa Mara, bivuga umurakare cyangwa se umuntu bihiwe n'ibiharimo. Ibi akaba yarabikoze nyuma yo gupfusha umugabo n'abana be. Izina rya 8 ni Priscilla, rinasobanura kimwe na Priska, rigasobanura kimwe na Sisi cyangwa se Sisila. Iri zina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rigasobanura ahahise. Iri zina ryagiye riza imbere mu mazina 1000 yakunzwe cyane mu isi mu myaka itandukanye. Mu 1940 ryaje ku mwanya w'127, mu gihe muri 2018 ryaje ku mwanya wa 575. Amateka ya Bibiliya icyavuga ku izina Priscilla nuko mu isezerano rya kera uyu yabaye umwe mu bagore ba mbere bashoboye kuyobora itorero rya gikirisitu. Izina rya 9 ni Rachel, rishobora no kuba Lecho cyangwa se rikaba Liya. Iri zina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rigasobanura intama y'ingore. Iri zina ryamenyekanye cyane bwa mbere mu myaka y'1900 aho ryaje ku mwanya w'153 mu mazina yari akunzwe cyane muri icyo gihe. Mu 2018 iri zina ryaje ku mwanya w'198 mu yari akunzwe muri icyo gihe. Bibiliya mu isezerano rya kera ikavuga ko Rachel yari umugore w'inkundwakaza wa Yakobo, akaba nyina wa Yosefu na Benjamini. Izina rya 10 ni Sara, rishobora kuvuga kimwe na Sarayi, Sadia, Sari, Sarita, Kala cyangwa se Zaria. Aya ni amazina yose afite ubusobanuro bumwe, agakomoka muri rurimi rw'Igiheburayo, akaba asobanura igikomangomakazi cyangwa se umukobwa w'umwami. Iri ni izina ryamenyekanye cyane ndetse muri 2017 riza ku mwanya wa 67 mu mazina yari akunzwe cyane muri icyo gihe. Amateka ya Bibiliya Sergio arivugaho iki? Mu isezerano rya kera Sara ni umugore wa Abrahamu, akaba nyina wa Isaka. Ni umugore Imana yahaye isezerano ryo kuzabyara umwana kandi yaracuze cyangwa se yaragiye muri menopause, nuvuga ko kubyara bitari bigishoboka ubusanzwe mu buryo karemano. Bibiliya ikavuga ko uyu mugore yageze mu myaka 90 atarabona umwana, ariko isezerano Imana yamuhaye ikaririnda, akaza kumubona, ari nawe wiswe Isaka. Nayo mazina rero 10 y'abakobwa nahisemo kukubwira kuri uyu munsi ushobora kwita umwana wawe, akaba afite amateka akomeye muri Bibiliya. Muri video itaha tuzaganira no ku mazina 10 y'abahungu nayo afite amateka akomeye muri Bibiliya ushobora kwita umwana wawe no muri ibi bihe. Nari no Sahabo Mugisha.